Гулким мотором непонятно, я его настраивал как мог. За баранкой мне сидеть приятно, слушать песни пройденных дорог. Сколько нам моталось километров, снег жару и холод мчался я. Но всегда со мной был образ светлый, эта фотография твоя. Спявае і ўсё паспявае вадзіцель Саўгаса Васілішкі Уладзімір Тамкевіч. Ён працуе на ГАЗ-53. Машыну атрымаў ад гаспадаркі 2 гады таму. З раніцы да вечара Уладзімір Мар'янович загружае зерне на складзе і выгружае па адсекам зернясховішча. У асноўным азімыя, ячмень і трыцікалі. Здаецца, праца простая, аднак і тут ёсць свае складанасці. Гаспадарка вырошчвае на продаж элітнае зерне. І падчас перавозкі ніводная зярнятка аднаго сорта не павінна трапіць у партыю другога сорта. Таму Уладзімір Мар'янович пасля кожнай выгрузкі старанна прыбірае кузаў аўтамабіля, сочыць за чысцінёй і парадкам у машыне і перад пагрузкай. Владимира я знаю уже давно, лет 25. Водитель очень хороший, ответственный. Мне повезло очень с ним, потому что мой зерносклад занимается элитными семенами, которые мы реализуем по всей Белоруссии. Надо, чтобы не было смешивания семян. Всегда зачистит машину. Я очень довольна. Побольше бы таких людей. Зараз ідзе пагрузка зерня. Уладзімір Мар'янович Тамкевіч мог бы ў гэтыя хвіліны адпачыць, але ён любіць парадак і асабісты кантроль. Таму не да адпачынку. Кожны раз ён уважліва сочыць за рухам кожнага зярнятка, якое трапляе ў кузаў. Зерне павінна быць абсалютна чыстым і сухім перад тым, як яго будуць узважваць. Калі пагрузка завяршылася, Уладзімір Мар'янович заводзіць свой ГАЗ-53 і едзе важыць элітнае зярно. Звычайна ён перавозіць за адзін раз ад 5 до 6 тонн, а за час уборкі ўраджаю да 2000. Кому-то снятся горы, кого-то манит небо, а кого в тайгу, а я люблю дорогу, люблю свою дорогу, люблю, как все шоферы, иначе не могу. Родители мои простые люди, работяги. Отец всю жизнь механизатором работал. Мама в полеводстве работала. Окончил среднюю школу, 10 классов, получил среднее образование. Затем поступил в школу ДОСААФ, учился на водителя, потом сразу ушел в армию. В армии тоже был водителем. И вот с тех пор уже 34 года я за рулем. И вот вернулся с армии, сразу же устроился там в родное хозяйство, там поработал. Потом женился. И там уже перспективы слабые были в том хозяйстве. Решили с женой переехать сюда, на ее родину. И вот устроились в это хозяйство, и с тех пор я здесь и работаю. Сістэма вагі ў сельгасгаспадарках выглядае прыкладна аднолькава. Машына з грузам заязджае на эстакаду, на якой устаноўлены электрапрыбор. Ён фіксуе спачатку вагу аўтамабіля, а потым вагу аўтамабіля з грузам. Так вызначаецца вага зерня. Падчас узважвання трэба разумець, што тэмпература і вільготнасць паветра таксама ўплываюць на вагу насення.
І Уладзімір Мар'янавіч гэта разумее больш, чым хто. Таму ён спяшаецца і робіць на дзень такіх рэйсаў звыш нормы. Пасля вагі яго грузавік зноў паедзе на зернясховішча, каб пакінуць там зерня да рэалізацыі. Творчеством я как бы связан с детства. У меня по маминой линии 2 дядьки были музыкантами, а один потом, я еще школьником был, привез мне старенькую гармошечку, научил меня играть, и вот так. А когда в деревне свадьбы были, в то время много было, я таким вот пацаненком только возле музыкантов и крутился. Если дадут мне на барабанах постучать, это было счастье для меня неимоверное. И вот так тянуло меня. В школе, да, организовали ансамбль, я играл в школе. В армии тоже участвовал в ансамбле вокально-инструментальном. Уладзімір Тамкевіч не проста вадзіцель грузавіка. Ён мясцовая знакамітасць. 20 гадоў запар Уладзіміра Мар'янавіча запрашаюць паіграць і паспяваць на вяселлях. Ён музыкант-самавук. Усё пачалося яшчэ са школы, калі выступаў у вакальна-інструментальным ансамблі, а потым у арміі. А зараз Уладзіміра Тамкевіча запрашаюць на вясковыя канцэрты. І дзверы Цэнтра культуры ў Васілішках для яго заўсёды адкрыты. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Мне не везет в этом так, что просто беда. Вот наконец вчера вечером встретил я девушку. Там, где тревожно стучат, гудят поезда. В свой вагон вошла она, улыбнулась из окна. Поезд тронула я вслед, лишь рукой помахал ей в ответ. Прыгожы і новы цэнтр культуры ў Васілішках гуртуе вакол сябе творчых вяскоўцаў. Адзін з іх – Анатолій Вількевіч. У гэтую утульную канцэртную залу ён прыходзіць некалькі разоў на тыдзень. Не адзін, а з акардэонам. Іграе ўсё – і полькі, і вальсы, і эстраду, і класіку, і рок, і поп. Трэба сказаць, што 15 гадоў Анатолій Вацлававіч працаваў мастацкім кіраўніком Цэнтра культуры ў Васілішках. Аднак жыццёвыя абставіны вымусілі яго памяняць працу.
Анатолій Вацлавович Вількевіч не спявае, а іграе як спявае. Па-за сцэнай ён працуе звычайным ахоўнікам машыннага двара ў аграгарадку Гурнофель, што таксама належыць мнагапрофільнай сельгасгаспадарцы Васілішкі. Іншымі словамі, ён вартаўнік. Працуе суткі, і ноччу, і ўдзень робіць абходы тэрыторыі. Ён ахоўвае дзясяткі каштоўнай і дарагой сельгастэхнікі. Тым больш на тэрыторыі машыннага двара знаходзіцца і заправачная станцыя. Уся гэтая гаспадарка патрабуе сур'ёзнай аховы. Дедушка один мой пел, второй на скрипке играл. Вот. Отец мой всю жизнь тоже играл свадьбы. Я как-то с 4 лет у меня получилось играть. Мне маленький аккордеон подарили. Малыш назывался, он до сих пор у меня зелененький такой. И я начал, мне отец немножко показал, а потом раньше не было никаких магнитофон был у нас, да, первоначально у нас. Отец хорошо зарабатывал. Магнитофон был, ну и радиоточки раньше были вот эти вот. Я услышу какую-то песню, я сразу подбираю, по слуху у меня сразу вот это вот. И у меня как бы пошло вот. Праз вокны старожкі Анатолій Вацлавович сочыць за рухам і запісвае ў часопіс кожны трактар, камбайн і грузавік, час выезду і час прыбыцця, нумар і мадэль, запісвае ўсё і ўсіх, хто выехаў і хто заехаў, хто прыйшоў і хто выйшаў з машыннага двара. Самы інтэнсіўны час у сутках Анатолія Вацлавовича з 7 до 9 раніцы. Гэта пачатак рабочага дня ў калгаснікаў. Час уборкі ураджаю, гарачая пара. Вадзіцелі пачынаюць з праверкі вузлоў спецтэхнікі, запраўкі агромных бензабакаў, падпісання пуцёвак. Усе спяшаюцца на поле. На деревне, как они раньше называли, так, это вечерины были такие. Все собирались, молодежь собиралась, значит, нанимали музыканта, платили ему, и он тогда уже это сам. Особенно мой отец. Я про дедов не помню, они играли там, не играли, но я маленький был тогда. Но отец мой играл. Свадьбы играл и вечерины вот эти играл. Вот просто так вот молодежь захочется потанцевать молодежи. И вот они, как сейчас дискотеки, так тогда делали вот так вот это все вживую. Анатолій Вількевіч жыве і працуе ў Гурнофелі, але нарадзіўся ён у вёсцы Плебанаўцы Шчуджынскага раёна. Маці аграном, а бацька вадзіцель трактара і камбайна. У 4 гады бацька, які таксама быў вясковым музыкантам, падарыў Анатолію акардэон. Потым быў другі акардэон, потым трэці, потым 4. І сёння Анатолій Вацлавович іграе калі, дзе, для каго і што пажадае.
Дурманом сладким веяло, когда цвели сады, когда однажды вечером в любви признался ты. Дурманом сладким веяло от слова твоего. Поверила, поверила, и больше ничего. Один раз в год сады цветут, весну любви один раз ждут. Всего один лишь только раз в саду цветы цветут у нас. Один лишь раз, один лишь раз. У сельскай гаспадарцы заўсёды было, ёсць і будзе вельмі многа творчых людзей. Прычым творчасць для іх не прафесія, а так, пястота. Нічога сур'ёзнага. Усё, наадварот, склалася ў жыцці Алёны Касабуцкай. Спачатку яна атрымала творчую прафесію, а потым прыйшла ў сельскую гаспадарку. Пасля заканчэння Гродзенскага каледжа мастацтваў Алёна Чаславаўна стала рэжысёрам народных святаў і абрадаў. Аднак ніякага рэжысёрства з гэтага не атрымалася. І ўжо другі год яна працуе падсобным рабочым на фруктасховішчы сельгасгаспадаркі Васілішкі. С моим образованием в культуре зарплата небольшая. Поэтому я всю жизнь в деревне прожила, всю жизнь работала в сельской местности. И мне моя работа нравится, я люблю свою работу, я иду сюда с удовольствием. С детства, еще со школьной скамьи, я участвовала во всяких мероприятиях. Голос у меня от мамы. Мама у меня тоже всю жизнь она пела, участвовала в самодеятельности. И поэтому, наверное, и у меня пошло по материнской линии. Яшчэ крышачку і пачнецца пара загатоўкі яблык, морквы, капусты, буракоў. Аднак да гэтага часу супрацоўнікі фруктасховішча павінны падрыхтаваць тару, то бок сотні кантэйнераў. Іх трэба падлічыць, пачысціць, памыць, падрамантаваць, замяніць старыя на новыя. У гэтыя скрыні на зіму будуць закладвацца тонны фруктаў і гародніны. Зімой у Алёны Чаславаўны і яе калег працы таксама хапае. Гародніну гаспадарка рэалізуе на продаж, таму тавар захоўваецца ў боксах, дзе падтрымліваецца спецыяльная тэмпература. Начинается сезон вот с сентября месяца, и до апреля примерно вот так мы всю эту продукцию реализовываем. Все эти овощи, они выращиваются у нас, в нашем совхозе. Вот на данный момент скоро будет, спеет яблочко Телеста, это первый ранний сорт, и его в августе месяце пойдут собирать наши работники. И будут храниться у нас здесь на хранилище. Недалёка ад фруктасховішча Васілішкі на некалькі гектараў у шырыню і ў даўжыню раскінуўся шыкоўны яблыневы сад. Тут заўсёды патрэбны рабочыя рукі. І Алёна Чаславаўна таксама не адмаўляецца дапамагчы. Яна, як ніхто, ведае, што правільна сарваны яблык праляжыць у таварным стане на сховішчы да вясны. Дурманом сладким веяло, когда цвели сады, когда однажды вечером в любви признался ты. И я уже не прятала своих счастливых глаз. Украдкой мама плакала от радости за нас. Один раз в год сады цветут, весну любви один раз ждут.
столько раз цветут сады в душе у нас. Один лишь раз, один лишь раз. Солнце да яркое белое горит, ой, ночи темные да горячие объятия, сердце да девичье ты заговорил. Ой, мама, маменька, да не умею врать я. Любимый мой, лети, как вольный ветер, казачья кровь, да конь твой вороной, любимый мой, один такой на свете, да не судьба нам вместе быть с тобой, любимый мой. Нягледзячы на тое, што Алёна Касабуцкая не засталася працаваць у культуры, музыку яна не пакінула. Кожныя выхадныя з 5 да 7 вечара яна прыязджае на рэпетыцыі ў цэнтр культуры ў Васілішкі. Там Алёна Часлаўна забывае аб усім, таму што зараз яна на сцэне і зараз яна артыстка. Сердце да девичье ты заговорил. Ой, мама, маменька, да не умею врать я. Любимый мой, лети, как вольный ветер, казачья кровь, да конь твой вороной, любимый мой, один такой на свете, да не судьба нам вместе быть с тобой, любимый мой, любимый мой.